Thirikari kuhitukira ministry ya ugitiri wa thiini ni hariirie gutacukia makinya mahiu ma kiwatho kuri andu aria mari na methugunda magugathukangia indo cia muingi muthi wa gatatu. Kuringana na Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki, honge cia ugitiri ire cemba kung'ethanira na aria marathie mugaru na watho wa bururi agikinyiriria mirurungano iria iratongorio ni ngwataniro ya Azimio ndiri na kiguni otiga wanangi wa indo. Katiba inasema wale watu ambao wanaenda kufanya mambo yao wasibebe silaha, wasiumize watu, wasivuruge amani ya taifa. Muthi wa gatano ga kiumia kihituku andu 6 ni makuire kumana na mirurungano kuria ningi andu angi magire na nguraro. Kindiki agitheria gutire mundu uri na kihoto gia kunyamaria mukenyo wothe. Mukuje asubuhi tukutane. Kujeni tukutane. Because hii nchi sio yenu peke yao, ni ya kila mtu. Hata wale hawako kwa maandamano ni nchi yao. Hata wewe ni nchi yenu. Kwani nchi ni yako peke yako? Riri uthikuria wa miri mutito-ini wa Shakahoro cokereirie kiroko kia umuthi miri 399 ni gukinyiria riu yonekete gukirikana tufuri makiria ma 40 turia tutari tuthikurie twaya gukorwo na makiria ma mwiri umwe. Wale viongozi wa makanisa ama dini ambao wanafikiria tutakubalia eti kwa sababu kuna haki ya kuabudu kuwe na tukio lingine kama lile la Shakahola, hao wajue hatutalegeza kamba. Tutasukumana na wakora wote ambao wamejificha katika madhabahu, yawe ni makanisa, yawe ni hekalu za dini zingine. Gukiri uguo mukana ni uruteiro ahujia eyendi na aria makoretwo magithomithia etekia morutani mogomu ma kidini. Ministry ya ugitiri ikiuga ni megukinyukirio makinya maria magireire ma kiwatho. Ni mimi na nyinyi tutawashughulikia vile tunashughulikia Al-Shabaab. There is no difference. Na msitutishe. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.